دەمباش باسی ڕۆژوار پێشکەش دەکەن تەوەرا ئیرۆگۆ مەتەرخان کرێ لەسەر کوردستانە سووری بتایبەت ئەو لەهیا یا نەتەوی یا کوردی لە کوردستانە سووری و ئەگەرن کێمبوونا ڕێژەیە کوردی لە کوردستانە سووریە هەروەها داخوێنن بێ داویە سەرۆکیانە کەسێ دەربارەی هەرفاندنا دەسەڵاتە پێدێ لە کوردستانە سووری وەگۆ ئەوڕاگەاندن لەسەر بێ مژارێ مەمەبیانداریان نەوافرەشید ئەندامی مەکتەبە سیاسی یەکێتیا کورد لە سووریە مەکریە نونەرێ پارتیە لە هەولێرێ مامۆستا بخێر هاتی خەردار بسپاس ئەمە ژێ پرسێ دەست پێ بکەن بەریانها چەندین ڕێخستنن یەن کوردیژی و پارتین سیاسی وەژی بەریانها ڕاگەاندی ڕێژەیە کوردی لە کوردستانە سووری گێم بوویە ژ بۆ vەیەکێ بۆ چی کار کردە؟ ینی شخوا ڕێژەیە کوردی کێم بوویە سەدەمە کوێ هەیە سەدەماوێژی ئێگۆ خۆکردن دەسەڵات ji ber sedema esasî ji ber biryarên û esayên çewt qewanînên got çewt derketin dijî xelk û miletê me anha rêjeya wê kêm bûye nemaze jî ciwanê me rêjeya we gilkî kêm bûye û ne bes kêm bûye ez dibêjim karibim bibêjim nemaye yekî gotu bimîne mayî ya جامعه de xwendinê de zengê de ya kesekî tenha xwe ye nikarê eskeriyê bike wela kesê me bi rastî gelkî kêmbûne ev jî gunhê wê esasî û sereke destê deshilata peyê dide peyê de ne bes mesela ewlewî jiyana siyasî هندرê Kurdistana Sûriya de nemaye yanî dixwaze qedexe bike jiyana siyasî Kurdistana Sûriya de wek enca dibêjim belkî bêhtir jî armancekî wan e yanî peyê de wek beşek ji pekeke wek armancekî bawer zêdeyî carekî jî her wextî jî wextê got amaje dikin dibêjin ême mewduê netewî ne armancê me ne موضوعي النتوين أرماجمنا ودماوي شوية بيهتر دقرن براتيا قلا وتجي تتكسكر تتأكيد كر جورجيا كردا كم دبه جبر سياساتك الودك جو تي بيراوكرن الهمبري أنا كسي تشكريه جو كار بتشتي مايش كردا الودك بباريزه ما وك كسي تشتي ما هاتي ما كريه تشتي جو ما كريه مكاريب وأم نهيلن براكوجيك تشيبي مكاريب وأم قبول بكن سرخة وأم هناكي ما زراراوي جديد وك نونراتيك بشك باش جملتي السوري وك أم كسي أم دكن ما قبول كرج بو أزموني دفرن دين أم نازي فرين بشك جهالي ود بيجي براكوجي هي بلي براكوجي برنجا كيديد بي مخابن برنجا كيديد بي أو براكوجيا رو برو ما نخست بجيبه بي أو قلت بيجي إلى روج براستي أو هيا بشك جهالي ود بيجي ناس لا بشك جماد بيجن وقت بشك شكيد بيجن شتي هي براكوجي أو براكوجيا جو خلق ما دشين بلاش بي برابر بي مقابل تين كشتن أو جيك سياسة أجو رجال كيم دكي سدماوي يكمع أجو خلق ما دشين من بيجي رزقار دكي ودفرق دي بشرط ومرج وبيشتكي جو برابري وي مافك وحقك كردا بجيبي بي برابري في خونا جو زور بهايا اف خونا يا قلكي بهايا وامر زيج بو يدقرن بس خونا جو دشي درجه مخابن نه برابري تشتكي ترجع عندك بله آلی گرین و آلی گرین هر دو آلیا انا کسی و پیدایشی ام بیشن شرکوانی لسر تورن جواکی هیه لجاده هیه ناو جواکی ده ایدی دیار دبه کسی آلیگرین انا کسن آلیگری پیده اف شر راگهاندنه و کف هروی بگه کو جم شر نه شر راگهاندنه بقدر ما شرکی واقعیه يعني تشتك هي نقول كره هري كره نشي اما از دبيجم حتى نهكا ما دقوت انها جبراو هذا قالك ام ببيجن هذا او هيفي او ميدي خلقي ما تدنا مايا يعني نبس يعني يك انها دوكس هبن يك شاشيتي كيتكي يك غلطه كيتكي مرود بافشاش كريه
و نما دواري شاشتية ده دواري بتقصد والبونا دورا كردي دبي بتقصد خلقتين كشتن بتقصد بي برابر وبي مقابلتين كشتن وك سياستك وك أرمانجك وانا يعني دست بيكرنا موضوع إما أجبراو هذا أم ببيجن هناك هنن دخوازن تكسكرن وبو ما في كردا وحقي كردا وجيكرنا حقي كردا دفرا كردستانا رجعافا ده ويكدي بيجي كردستانا رجعافا نقل كي مشكلة منا بقدر ما براتيا قلان مشكلة منا أو براتيا قلان جي وك أم زانزن جي سياستا قد بيجي نا سياستا بيده سياستا رجيمه سياستا دولة دجمنن والسر سريوان جي وإيجو خكرية أداة سياستا بككية أقول برياسي وبين صالي عيني في سياستي الكردستان تركيا كريه كردستان باكور كريه كردستان باكور بشكي مازن ام بيجن 20 مليون بس اسكارم ببيجن 10 مليون جي كردينا اخذن افجي يك سدما سياستا واني شوته تا كردستان باكور كرنمونه اجي سرغوتنتا نمونه تمام بكم تدبينو كردستان روجافا جي بوكا باكور والله اما ام هولدان الدن برخود الدن حتى هناك وحتى في ساعتي جي جو ام نهلن او ازمون جيب به ام نهلن وتشاول برخداي حطان برخددن ام انها ملتي ما وخلقي ما برخدانا جو ام ددن اجدر بدا وك دبلوماسي والدنيا وكمان في دولتي معاقه دار دكن بالكرياري جو دبن دجي ملتي ما وخلقي ما بله بياننامه وبياننامه وجبري بياننامه جي روج تبزاني چندی سرکردایتی و کادرین انجمنان اجتماعی کردی ایرود زندان آدنه و نجبر خود زندان آدنه زندان آدنه اجبرگو دجی سیاست وانن دجی کریاری وانن کریاری گودبن دجی وینن اف یک دنگه که و عمل برخوا بدن حتانی گو بگی قناغا گو امکاربن عین خلقی مجی بگرن هندرو امکاربن خلقی خوا بسکنین الدفرکی گو خلقی ما زیده یورو فالایی نبی زیده یولو ام خسار ندین وزرار ند لي زيد باري وي كيتك وتدبشه وقال خبات كيلو بردج وقرباني دانيه بشك ما زنج هوالي وانا كسش كاري وانا راضيه امنا بجنوي حركه السرازي بمعنى حمود تفقرين دنيا تفقري سياسي بن اگر تفقري جواركي بن اگر تفقري اولي بن تفقري دنيا حموي نحمو كسويش ترازي به بس امد بيجن سياستا ما حتى هناك وك خلقي شعفدير كومنا في دولتين جو شعفديرن تمي دبيجن تكز دكن دبي سياستا راست اوا برفيه كيجي إلو روج دريه اوروبا ودريه حرد البرما قرتيا ازي وك نمونه بين منجبو كيف خشيكي تشتكي صالح مسلمي جو يدوه دبيجي دبي از بيمان بتركيا بامريكا او از علاقه دار بيرا وحليفه منها ودوسته منها دليل هناك ريل النادي ده جوهري امريكا معناه خو افا يك نموناك جو سياستها وين نرازيه نابس دمكيه يعني علاقات دمكيه بترجي جبو برجونديه جبو مصلحه جبو شر داعش وشر داعش هري ممكن هي تشتكدي جوهرتنك دي بي ايماجي ام صبري دكشين جبو فينا ام بيجن ام شقاس كاربن ام كاربن خلقي ودنياي وعالمي وامريكا تشكي جوار بكا بجمنا امريكا تاني همو دولتي و ام وقت زانن جي وتجي زانن وهمو تماشاوان جي زانن خلقي ملتي السوري بهمو بكاتي خو نا الاستكفان هندري ميدان السوري ده كسن هنا او ايجو نقشي درسمين وداتين والقوري بيجن اما ام كاربن اماده بن حاضر بن حردري وام تكذبك نجبو مافو حقي ملاتي خو وهبونا خو او جرينجا او هم وهلبتي امريكا مجبور ببي جهدارين ما بكي وقت جو امانا وقت جو من حردري هنا وام برخو ددن نهندروجي وش درفدجي ام كارن برخو بن القوري امكانياتي يقول اجماره ناف دستي مثلا امكانيات ناف دستي ود يك جوا امكانيات تبحث كر
پەیوەندیەوەنی دیبلۆماسیە بەهێز ناودەوڵەتی و چاوە کاری بوو حیان هاون فێدەژ وێ علاقاتی خۆنی دووەلی بکەن و فێدەژێ دیتیە مەفەیدە ژێدیتیە فێدە چ دیژێ دیتیە؟ مەفەیدە ژێدیتیە یەک جوانە حتا ناکە ئەم شریکێ وەک ئەنجومەنی نیشتیمانی کوردی ئەم هەفبەشن گریزا سووریدە پێشەڕۆژا سووریدە چارەسەرکردنا سووریدە ئێرە ئۆپۆزیسیۆنژی وەک ئۆپۆزیسیۆنشی خواستەوە قبول ناکە ئەم ئۆپۆزیسیۆن نە کاملێ خۆ هەلبەتی هەر دەری وابێ وێ دەنگێک دەرکەوێ دەنگێکی خراپ دەرکەوێ دەنگێکی نەباش دەرکەوێ بەس بتەمامێ خۆ ئەم ئامادەن ئەم حازرن حازریە ئەمە ji بۆ چارەسەریە سووری یەک شتە کەسکردنا گۆ ئەم بەشێکی گرنگ و مهمنجی ji بۆ چارەسەریە سووری وەک ئەنجومەن نیشتیمانی کوردی و خەڵکیژی vê çavîlme dinarin wan mê bimînin wiha adinî em beşekin ji opozîsyonê a got jî rejîma got hemî pêk hatiye miletê Sûrî xirabiya xwe jê dîtiye. فێداوە دوا علاقاتی دووەلی بتەنێ ئەندامەتبووتیاوەیە دە ئۆپۆزیسیۆنا سووریدا؟ Ne endametiye me bijim bêhtir Ez suala pirsa xwe bi awakî dibikim. Hevalê we girtî hene. Hûn dibêjin got derbarê van hevalê werîn girtî, konsulxane û sefare nemane we serdana wan nekirine. Ev kesî hûn serdana wa dikin hûn va raporta didin bi sêwana çî ji war dibêjin. Di demekê de got peywendiya wana bi kantona re yan jî em bêjin BPK ve PJJ jî di asekî bilind de ye. her wextî ji me re te kes dikin dibe tiştekî xerabe em tu carî em ê qebûl nekin wê diktatorek cê diktatorek dî bigirê her wextî dibêjin karekî ne baş dikin her wextî ji me re dibêjin dibe tiştê we başin û meselê eştiyane û silmî û doza heqê xwe dikin tiştekî baş e û ew jî aliyê xwe hetanî ji wan tê baş gelek cara jî em dizanin hewldanê didin bes ew terefê dî ne beryara wê ye beryar ne awê ye beryar ji deverek diye hetanî dema vê dawiyê gelek cara Amerîka dibêje ême û sozê jî didê hinek dewletê derdora Sûrî em ê karibin fek irtîbatekî nabera peye de û rejîmê û Îranê de bikin ez dibêjim heta naka nikarîne bikin ber biryar ne awane biryar awan dewletane wê heta çi qasî karibin tewafuqek duwelî karibin dextekî li wan bikin ji bo ji van siyaset û kiryarê xwe yê çewt vegerin ser got hinek ji wanê got xwediyê beryarên li bawan dixwazin eyn bikêvê qunaxê yek diwem çişt rejîm a got pîlan û a got neqşe danî ji bo vê siyaseta got anha dijî milletê Kurdistana Sûriya dibe ji bo xelk hinek poşmaniya xwe ser rejîmê bidin û bibêjin xweziya bi rejîmê ye. Em vegerin li ser maşeta serekiya bername ewlehiya netewî emna qewmî ya Kurdistana Sûrî hetanha tişxasa karibê ji parastiyê çend sedî rêjê dê ku îro parastî yan jî jêr metirsiyê di demekê de tevî gokêmbûna rêjeya Kurdan Ereb zêde dibin di demekê de got mistewtanatê xemeriya heya îro jî parastî ne. Metirsîk zor de ême di metirsîkê de û ev metirsî jî wek destpêkî jî me got sedema wê ev desthilat e yanî ev desthilat a got heta anha wextê got mane muqewimatê hene ewleyî hene yek ji wana xaka te tu ser xaka xwe bê xelkê te tu beşê pir bê tu karibê bê kesê tê ciwan karibin hebin subît û wan istixdam bike ev qas mesela ne anha hemû di hala lewaziyê de ne ev dihêlê wek min got jî sedema sereke û towanbariya sereke peye de dirajiyê de û gerek milletê me jî bigê qûnaqekî nebes wiha yanî heta ê got anha layîngerê peye denin layîngerê peye denin gelek ji wana û qurbanî û şehîd jî dane gihana qûnaqekî metirsiya ser xwe dibînin îcezariyê xwe derdixin ji derve. Hene kesê heyanha biryar gelek dane 6 sal zêdetir xebata xwe dike tu biryarê şaş nedane hema hûn timî dibêjin PYD û xwe rêveberetiya xwe ser heyanha û tu biryarên şaş nedane û xwe mikurtên ême biryarê şaş ne got em nexeletîne ne got em şaş nebûne yanî
ممكنه قالك جاره بعربي دبيجن يعني بتشتكي دبن جبو اعتباراتنا جبو اعتباراتنا عم ددن انجام شاشتين اعتبارات باما ممكنه راست بن بس انجام شاش ددن هو جزيري قوتاما يعني ام نابجن ام تجاري شاش نبونا ام تجاري نبونا بري ام شاش بونا بس يك اجتماعي سركه حتى انها وك انجمن اجتماعي كردي ما تنازل اجماف وحق كردا وكردستان سوريا وما ثوابته مهنن او ثوابتنا حتى ناكا ام لسرن وام دخوازنجي سروي وان ثوابتا ام كاربن تكليجي ببادر وبحركه يرجي بكن سرو اساسي وان ثواب ما في نتوي بله حيا یان بیژن بریانها سروکی انا کسی میوان بول کردستان 24 راگهاندنک جورکی نه الویدک کردستان 24 راگهاند گود و ریوبراتیا پیدا ور خستن لشوناینا ریوبراتیا نه دموکراسی به آوا کردن هون وک اندامن انا کسی و چکار جویر کریه چی کاغت البرد سوانه هون کاربن و بریارا سروکی انا کسی بجی بکن ما ام بیژن بریارا سروکیان کسی من ندید چگوتیه بس آگو ام دبیجن دەستپێکی ژی مەدگوت هین وەختا گۆمەڕێکەفتنجی vêrê veberiyê dikir û wî çaxîjî medgot divêt em karibin hevbeşîk şeraketîk heqîqî şeraketîk bi rastî ji bo maf û heq û berjewendiyê milletê xwe em bi hev re bikin û anha jî ême em dibêjin û muadena ke serekeye jî kesê got bi tenha xwe nikarê tu carî nikarê feşelê tînê anha û yek ji evaya derfet mecal maye gorêkeftin bêkirin naberawe de rêkeftin ême her wextî wê mecala rêkeftinê hebe bes ser sewabita ser sewabitê netewî Kurdistanî nabê ez pêre bikim bibêjî ê min Kurdistan ne armanca min e û ez jî bêjim Kurdistan armanca min e yekem çişt divê bibêjê Kurdistan armanca min e bê ala Kurdistanê ala min e bê serok û zuemayê Kurda serokê me in parastina Kurdistanê umîda me teva ye wî çaxê ewana em karin ew ê dî hemû çişt jî mumkin heye ser mêza guftogûyê û diyalogê safî bibe yanî û jê hesanîtir jî îro hunwana bi karê teroristî wan tohmet bar dikin dehê bernamê we derketine hûn dibêjin karê PYD hemberî serkirdê me dikin enekesê û partiyên sereketê de karê teroristî yek ji wana girtina endam û serkirdên wê hûn amade ne hin kar danûstandinê bikin tehalûfekê bikin di demekê de got hûn wan bi terorîst didin naskin yan jî karê wa bi karekî teroristî dihejmêre ême em dibêjin karê got dibe belê karê terorîstî ye belê karekî terorîstî dibe ma çi dibe wextê got êrişî devê derîkî dikin yekî cilê xewê cilê razanê wî dibin çawa ye binî vê şevê wextê digirin ser malekî û hirmeta wê malê intihak dikin navê wê çi ye tevîveyeke derfet mayî ji bo tehalûfê wê tevî em dibêjin wextê got ew têkevin lêvegerekî ji xwe bikin û vegerin sewabitê Kurdî û Kurdistanî weke anha li gela cara tiştê ew ser erdê dikin kiryarê dikin tiştkî Kurdî kurdewarî tê de tune bes gelek cara ji xelkê û ser ragihandinê dibêjin ême em Kurdistanî difikirin baş e Kurdistanî dikin karekî ji bo Kurda dikin sersera û ser çaba em karin carek dî rûnin hevdû bes ser sewabitê got wek min got nabe em bibêjin wala ew dibêjin ême Kurdî ew zelala waya lê jalî emelî ve ewana kesin Kurdin û jalî emelî ve wexta tu nexşeyê te nare Bakurê Sûriye Kurdistana Sûriyê zêdî wê najî bi rengê zer tê danîn ji aliyên em bêjin ew nexşeyên ku jaliyê rexsên cîhanî tê ve tên danîn wate tişê got îro kirine karekî gelekî baş kirine got deverên Kurdî zêdî wê najî xisî bin kontrola kesin Kurd e tevî got karê netewî ne ji armancê wayê wekû ew dibêjin karim vê şer bibêjin xwezî wiha ba bes ew hinek dixwazin wilo bibêjin ولو ببيجن جبو كرد بين تومت باركرين نو كرد حتاني لسر قوان ها قالك اوبسيون جمار دبيجن دبي كريارين بيدا يقول دفري نع كردي دفري عربي جهاندنا استكي هنكي
وەکتیش من نایەکی نابەرا کووردا و عەرەبا دەچێت کە و نەتەوێندن دەچێت دەکێ و وەکتێ خویانیکردن و دیارکردن تەدەخولەکە ئەوە ئەدبژم نەگەرێکی خۆزی وهابە ئێمام خوازن وهابێ بەس نەوەهایە هەنێک دخوازن هەنێکی مەزن بکن ji bo de ew dibêjin em neş bo Kurdî tê dikin Aliye mustewtanatê xemerî xwazim carkê divegerim pir jê bikim wexta got hûn bo pozisyonê rûnên hûn behsa mustewtanatê xemeriya dikin di fikrê we de wek ene kesê çi çareserî ji war heye bi Kurdî ji kerema xwe re ئێمە بەریا ئانها ژی پرۆگرامê tevgera siyasî Kurdî de jiye em dibêjin çiyekê nebes xemerê guhatine bêde çiyekê çûbê deverekî ئەوان jî digot destpêkê digot em ne bi îrada xwe hatin em bi zor hatine çiyekê ne bi îrada xwe hatiye û hatiye stîla ser maf û heqê mikewînkî dî kiriye di çareseriya Sûrî de gerek ewana vegerin cêxweyî resen cêxweyî sereke vegerin cêxwe bê zirar li kesî bibe divê vegerin evaya çiştkî sereke lê mixabin peye de çiştekî divê warîden nekiriye heta hûn bi zelalî vê yekê daxwaz dikin got divê ev kesana vegerin cêxwe în proje we qaime hîna ser nigin xwaz dikin ev jî û ji bilê vê jî hemû kesê got zirarek gîhayê de Sûriya de heger kesayetiya lê kir bê delaleta rejîmê bê heger ne bi delaleta rejîmê bê divê mafî xwe mafî lê vegerin gelekî spas Nawaf Reşîd endamê Mekteba Siyasî Yekîtiya Kurd li Sûriye dilgelme de bu gelekî spas spas ji bo we jî got heyan ha hûn bîner û bîserê me bû